Okay. Sefia, but that's papa, ma minchia, henashafo. Akwaba sonko is a back cafe bar noir. Badwam Ahosepe na is no the front president for the Brothers and Sisters Association. Akwaba sonko is a bahade na. And a pay me high life legend at Snassi. Uncommander Umpono, master to command the Adom because when send me and your do chama, what man the pay. I didn't Juma. I didn't Juma because in the industry, no, Binum high life no, Binum high life in the now, what can I do differently after one? Me feel there say ye 10 common no, not ye 10 year, what boy hanging ara. Now, I mean, Macadamia in the 2000s, no, and it's an papa, no hit songs or that may will come had is a back to back. In the day, I see a genuine more about Chowan and I say. Hit songs they be here, Kwame, a hen, woman, a lomo, Ketwa, ko be poor. Papa, they as a papa. The hit songs baby on your terrible chaka on yum, and they make a say, I mean, release another one also. Na Agyeman enyum no why enyum no papa Agyeman no tase high life Agyeman no tase ankasa ti no ane pay ono na oye he ne guest a yenye na tenase a yenye botwetwe nkomo ye wo ko be po time nso onche bia ye bokwa kofu ko be po no ti no na Good morning. Fine morning. Alepe wu ya. Oh, okay. Onche bokwa kofu ko be po na na. Yeah, be po ni Brenda so say. Okay, it is no I na Agyeman, another na Agyeman. Okay, the Ankasa did na Agyeman, but showbiz name. Showbiz name na Agyeman. Okay. Sorry, you say na Agyeman because of one say Maseno we are obedient na kodu one fair na kodu na say. Na Agyeman. Okay, matters. Into no, as if Rasante Mantum. If you go my school. Masi in Quintiano could be. Okay. Then they back people because we can't Quintiano. Okay. Into no, what's in there? Maybe the back cake and call for crack. My mouth won't be amamna, ya cake amount for 100. Be a Gen Z to phone put the one baby for home fat. Na millennials na baby boomers na mo pombre won enyim because yan is e not no way say Gen Z so na dey pedi suada tenase na ye be bosuaze wo Ahosepe do na intino yanto wonyum ne bi yanto alomo ketewa no alomo ketewa opeden obedi den to kaka mom dey ani pe dey be na me come out alomo ketewa opeden obedi say Bisamekoa alomo ketewa odo obedi sen odo kasa ela Kwame ahi no so that's da ho Kwame ahi afi na me so manya me do hello city darling ya say wo kwa Kwame media one plate or two plates oh, ayazi. And you may come once a minute. That's like 2000 simu. Yeah, 2002 and 2004. And you may be in your 25 years. Yes. It be in your 23. Hey, ayazi. Yes. Araba na 20. Araba anom jense anom alombo kwata. Araba. Or say onko bue meu. Yes. Itino adofo Agyeman na menya no hade and the year about to nkomo zafa no ho minim no new song obobo emu za chwehe wa chwehe no frasante manto mo bo amansonko na menyu is high life ho nkomo bia mepede mema yenahwefo one way in because sisia no menyu enyo obi atena ho di nkomo a o chema what music is dynamic itino enyo masesa itino high life enyo no free baby nka no nka wo bo eyi ka
kaika was a raw nyama no was a instrument as and then nyama asasa abenenyim dey yet new tunes na ze and na mafim po binom so why afro beats ni na was the high life na warrior no but na share different opinion nti me pede my hana for what me na Erica no okay you say high life no yawo instruments bi ho a say obo high life enyum no na wa mfa memu a onye high life na ma high life na wo ye no fancy na enwie pay because niema bibiri o wa ye de bo wo de kan nyum no ho a wo de bo kan beat no ho a e man yemu high life na wo bo okay and say and the wiase no asesanse de o mo kan say bia yo era for music nso dynamic ni ade no and no so nkire say music ni dynamic ni say e bia sorry guitar ni free la high life no the eclipse keke bi na ebo no ni ade e free mu and no kra no so no apart from no your horns bi ni man na singing how is it to nyom no ni na so kire na okoto R&B oto R&B style bi ni ade na bia wo to ade bi din say bia afro beat na waba say na what to be din say afro beat ndi na che say afro beat enya high life because en high life bi anka wo fa edin afro beat ni ma te say wa ma nya bi say we afro beat dia there's a high life no so wo tin ka yem say high life na e boy na no high life na ya na afro beat and na che say high life afro ana ti say high life no ho dia ya oni me bi wa untimi ni free high life no bi no so ayi sa ne mana free high life no ntimi no me hu ni say nye de omo bo high life no ho de at nyum ni bibire ho a man for free say high life na so ma fan say high life too me de ya mentini say high life hey yeah so mo chebe enyum bebre na hu de wo your high life just dey be we tweak ni kakwa no dey bi onya high life nyum bebre ho enya high life because uti on say uti Kofi Kinata ne nyuma sisi awo ye recently ya ni new album no ya uti awo bon say afi obo bibi ama hu say different from the Oshasian okay Oshasian so it is a thank you and say bia to say me high life musician e bia my boy francophone nyuma na francophone nyuma my boy na mo dia ko share high life because obi bia kan ka so high life singer nti what nyum no ko dia high life no too bi su kwa na francophone na my boy okay bia na e bi kwa na afrobeat bi na mabo no nkire say me high life unity na say bia say category bi ni high life ya na mo de bia me nyum akoshi mi say sa nyum na akoshi because of the high life musician so na utie nyum boy na enya high life okay na che de high life nyum no say ye high life nyum na o say de ye personality nyimpa no obo nyum no cry o de ye ni free nyum no ho thank you because obi botum my high life artist but e bia na nyum na waye no onya high life nyum thank you okay na another thing so as I mention here language they be sometimes yet there be impokono we use be a tune into that there or a high life there be and the way use tune into or a high life because who say me ka say man bi say bibi men say bi omo bo who say no mo to talk to omo timi de brofo tete no mpani fo no mo de brofo to high life nyum bi singing no star na o to me who say o to high life okay who say language in there ya na enka hwe language in there obetima wisu obetima de brofo say pgo ayo ya na ekrum kasa yo bi enkran yo igbo hala say obetima ya tun bibia na mo no de wa obesi ato no na ma ye hunu say o to high life na sa na beat no so de wa obesi abo no e de hunu say high life na ya na amanfo no bibire no fi say ye ka say high life a me ka high life no say bia o say de me bo me nyom fa say ayi alomokitu o pedi o bedi sen no ebia eye saana ebia saana bia se ne obi e bonyuma omo ne se alomokitu o pedi na ansa ne hu se hala da bi se ne era na ewumu no e different from sa 2002 no de ne se me bo alomokitu akra no a wo hu se wo beti tones bi ni ade a eye different na nti me hu the tones no ama say ye tenyuma because me kind there was a whole argument abra shata wale no my level obo pay high life category or san j the best high life me kai VJ me at that time no oje dam category no na nkofu bebre was anyum na high life was there be or dance hall artist was na obo high life na nti me hu tones no me hu instrument ayeta obo me hu the minimi or high life okay thank you on say any
because say na me yemi bi kra me yes me ko budget atum obi oh o budget atum dia chale bedan ha life o bedan ha life na me na se so obi anim say guitar e wo nwum a se wo bo ha life na se guitar wo mu a e ma yehu say yes wo bo ho so bi ni ade wo mu a me yehu ne wo de wa na uta no ni ade percussions na e bebo no percussions e bebo ma hu say ha life na ye boy so no bo ho wa yi ne mani na afrim e na bia like keyboard na sometimes so omo ta twetwe ade ne free omo twetwe ade ne free net ne so beat bi ni ade a ye say obi na boy so ha omo twe ade ne bant o twe ba na o to nyum ne fam na omo nti ba ne sa ho o no so o a o to no so o so to say R&B style bibia te say de me fancy me to beauty queen se bia me nyu bi o e fa ni beauty queen so ma for say chombe so me to beauty queen na o boy me na mbo ka se o to her life there be nya life na me to alive me to my to R&B me to my to francophone me to my bibia it is about set categories bi kura na ye yen say her life ye de ye pe her life music ayina enye say me her life musician no ntino na mo de me nwum francophone na koto her life no her life by force ye fan go o mi say sorry o mi say Shatawali o ye I know my level no I know my level no de to te say Pabobo no Dr. Pabobo no nwum te say bia enyemania mami enyemania ba odi to ani na be ko pepe na mo tie de shata no si to ade na singing na oye na singing na oye no who say who say or like the dance style the dance on no to but beat no it me to her life nyum bi no kire say oh na me fi say enyum ni bi her life ni bi ni ho bi ni ho nti kwa bia so enti ma ho no na vacant say the charity are we who there high life you be in ho nintina say odru TGM a ye kasa sa wonwuma a onya high life crampon but e bia na high life artist bi not because ye the one able go because ye sha okay e bi ni what dey anye dey e seka kra ne fan show to me I see yeah hey, this is very profound though. And for Obia why you for over 40 years because Abba live band you bought the book company na Abba live band in the 2000s it's no in America near shop had in America it's no this year TGM no minimum high life category ni one more ho Kotikinata ho family ho Kwame Eugene so ho and assist fear na kobna one e route man this year Agyeman this time no dey no kre okay sisiana me ti me hun category me hwe wo mu a ya no me ti wo mu onya de na mo me din a wo bo kire me de bitim say o mo nyina no say high life musicians nko ana obo mu din a kire me according to the ye hunu we asim sisiana de o mo nyina o mo to high life o mo nyina to high life because obi ti say kwabran wo mu high life musician family family ni ejite fian me na de a o mo bo mu din nyina na high life musicians but just say me tie nwum no ana metema hu say me tie nwum na me hu se bia we no we ni high life we ni ha because if you want say me there me tie na me hu se bia mo abom afrobeat no and I me bo afrobeat bi mo abom afrobeat na mo dia show there and there me hu se we there say enka ho nti me so ni me say nipa am titi o mo din there mpanifo bi wo ma me hu se o mo ndo mbabo there me pani bi and the jury was don't what to do. Now I check the my head because you we the bia the award kure bo we bia na obi feel cheated na no some be brain no needless about mpana as me say agi award ma award na agi bi da oh award me Agyeman kasande me nyi bi eda na me nyi bi da na mo say aja fidie so yinti no esem bebre wo ho ne so no say me bo araba no de obi ani say araba no say 2000 efa ba bia e bi no mo chat bi radio good na countdown o 20 onyum e wo mu 20 na 20 to onyum no 20 mo na say onyum no ahite pao bruta me ba na araba no ba no isa se be ba 20 ansa na bia nka ba 1918 no me ba first street but that one number one me be yi mpanimfo na mo ho no nyina afro be that one that means anyuma ama 20 na be that one there na say it's a big song anti no in some bebre course bi ba yo wanya inya nomination inya no egum bebre ba bia na ya nominate ba bia so ya no ba bia ona me course bi ni ade be ba na Agyeman na se ni ade ntino abende no mo se de rap enyum no ekoka ade bi kum se ade ni tibonko
enti no na disqualify me nyum no identity bonko mo say rap no bi ko cancer na no chedan me na me kura me kasa say ne ya nominate me ne na say mutie yansa na mo nominate me ti no say ya nominate me say me category me o mu dia say ne na ya disqualify because senka ya disqualify me nka e makra ke nominate me kra so at point no say ya nominate me dia na say me nyum e qualify say e betimi agya award ja da end no so be people mu say nyum no rapper no kasa de ni ti bonku eni ntina ya disqualify arabana anya award ntino all the same so I was in the magibi bre nemum Agyeman na bia dachi bi on be man bi dia ndie wow ntino na wonyom a new song yes new song ne yeah I pay your tax piauto okay na epetem spa time say this sheshe wo say to be na yakwa kotua say me to nyunu wi na wa di code na ba bia person fa bia na dia fa because pay your tax piauto nti bia be poni nyina no ye de eto nyina ko go be pon so na e hu ne do ntina bia TGA me NGB nti say nti ti o say pay your tax na say me to pay your tax piauto na wo no bia minim adwene wo se de wo sia di code ayi pa na say tuawoto na say woka say ma ka san fufu bia dia minim me tuawoto na o ma no yentimi chechire o ma na wontua some de me ani ma djuma ti sheba ko ye ko tua ye nto ko wu bi kono so bia se obi an ko tua ne to because afi aso biem eto ni nyina ko go bi pono so eto akase nkuma nyina ko go bi pono so na o ma no hu donti ye be furo bi pono ko tua to no na ye be furo bokko ko bi pono ye furo bokko ye be furo ko tua eto no yes. Akotua eto no. Anyways, yate. Ko husu de ya so ye wo ho. Ko hu. Ye wo ho no papa Adom. Ye baba ba jinte wo ho no. Ye instance na chede ye bobo show. Nya asem kakra ba. Nti obi orbo ko hu bia hwehwe hen. Na onye hen intwumbo papa. Nti no ma yente enwum no. Tia woto. Yo. Nti no na Agyeman new one kro nyisa mini no nyene ye enjoy enwum ne kakra na ye embrace sia to menye no fisha samini ewodo na nti no enye bebia de bukokutua eto no de agido ko ho an say Easter no de ye nyina no the whole world titru ne Ghana ma ye nyina no Easter no ye din kase ne nyina okwo so ye kofo be pono ne akodi no okwo a obi adi adanse enti say afena so na se ye kudi Easter no de a dodo na no wiase nyina no obi ekokwa kofo be pono akotua eto no because okwa do beto bia no otua to bi menyim na wotua to bia wo ko wunti say dey situa to no hu because you wo tenda nchirem you okwa to bibia pa cho otua to because to bibia ya te tax no na bia wo na hu ana like uchi obi ska kra na say etua de so many ways you anti ya tua to Mati inti no na minim da menye no I realize that most of what songs to them in asam epede kan but gye the nyimpa no decode asam na ma but enda ma afi anyum na ye bo no ye gye wait no gum da ma obitum to nyom kada o eraba no onyine pants no on fan like you can raw me I'm sure they be at sitting nyum ni bia eyeta opinion one more way nyum da mo say we yan sa ho o sa de no ye man no ye culture no different so and this sabi you who say ye wade bo who say ye can sex kra na enyi hu but ye can ye de na ye hu so and ye de no men kan sa wo different way bi ade be kan no kan say de be ye nyina no ye culture no ye no say de si ye na ye be na ho ate and this is here no mo say me first album am ye say me ponko pentemi so ponko pentemi no say obi am say ponko e ponko na ponko pentem so intino me BBC na say bia like wa no ko hwe ponko pentem ma ko hwe be bia obeka ko hwe no na wu no o say kama sa na enwom so intino ya na e be encourage dey basan ye be nya enwom na young people no so wo ba ye won enwom da ma say no intina ya sa ba back no on say mi ja tum kakra ti afi no ya sa ba back no because e pese ba back ho na ye be yenso ye be kire de na say you be dressing some no na high life no so American you be tutu bi na omo kase bia meto bia araba
ne bia me ba no esisi no me be sa bobo araba beat me bo life no but a different from araba aha no nkire say oh de ana omo no mita comment ya sense omo yam so era we no ena ma na sesenti no asesa me bo beat na asesa no nanso no obo hu say life aha no na the problem ne ho okay mata say nti no nyumi hefa na ebenya nyumi uko digital platforms be bia bo na Agyeman music ya me nyum bi bia ho nyum bia wo hwe free me wo bia aha digital platforms go so be bia ho na Agyeman music ya okay na maye hwede inda ma ofie sisi ye nyumi hwana na hwanam na be pede nyum no be ye nyum abom me ni samini awie die na che say family is all it's nipa my can nke chifu okay but still no adwena me dem dia hye ntimi sakode enu nyanya ready sakode ne samini ne shatawale mu no ho me ne obi abaya aba nkola ne nyina nso mechu su bibre no ma yanyam yeah because me ne nkola bibre agidi nkoma asport bi o me hu no very talented pen most more in ejuma na big obi up mama oh say we yi din one I understand but boys ni na good but everyone said yeah na me ne na akọ programs da ya bobo program da Kofi Kenyatta me ne Kofi abobo program sa na adinti no akwabo anomti yana omo de minimum ela na no didi nkomo se be ya adwuma but family kwa me yuji no ne kidi ho ayi promise ni nyum bi o ya abana no na me de pa no kre no guys no you good okay Martin tino echem de wo kehim kakra etukwana ekwan an se akwesa anoma akoshe prebu mu a unza anoma atu afri prebu mu e de obasa behim nti program na de ne nam on se ya anya nyum kra no nya nyum kra no ye bo programs na ade ntino ha itukwa akobo bi ba bobi so wo years na ade okay mamanda wasi na before that no cafe bar no afo serve him cafe bar no special thanks nyame insho won bebre most may yet na dey what serving him kama even this man no colorful pa look good the maso no taste very good and eating now a breakfast pack obi bet na dey no me bono bochira wa we measure onya him bia but why na kama dem bra wa so e be feel there him inti no sepe bia cafe bar no ajo police station chen ho no my butum na aba before you boss no final weight be pede kana yeah me final weight am wan say obi akọ digital platform to a obo na Agyeman music a menyu nim bibia o this is social media no da o be bia one social media handles yes isn't it yabazi yeah na Agyeman music okay our Facebook our Instagram our TikTok our Twitter so bia na Agyeman music oba bibia say sa na yekono you know amount for fans na monko streaming na say your new training you promoting you me or say your choreography I be choreography na no ma fa two quiz bia omo e dey omo so e dey me Agyeman bibia be it's one chawa asa one ba asa ne dey nim dey be asa no asa bia ya asa na me dey asada kese so e say dey ma ayo asar studios future pictures bi ni ade ma bi ha ina fi Lesman boutique North Connection also entire ni ada de ni nuan ese mekasa meka doso ntino na me nua ba konso money dia owo kaswa Millionaire City big T correction big shout out ni Edinkra production so many kramia money me ya ni money etu kwa ko Canada me ne same ni besa etu kwa ko Canada ko bo program kaka Intino. The team near solid. Team near solid. It's Jinawando. Yes, team and Abanon Sonya there party anytime soon. No one Samaran, Agyeman is here, is back and is here to stay. Intino will be our share in him for no so here come papa good high life music. Now Yarok don't my young chairs. My young chairs now. Oh, okay. Cheers and say cheers. Intino in a major war and the head of production papa we Kofi Ampedu we to the car baby Jina Hade wa Badwam Ahosepe ya bro nyamisha papa OPD no bed na Badwam Ahosepe production wa hade one more studio ho nyina no nyamisha one Meja awunso bet na ho ahwem no hu hiam papa nyame hyerew da be na bibia agimbre na enye ne yeyi koko stream na Agyeman new song no tuato no modern stream man pay your tax
also pay your tax into no cocoa stream man mezu be si ha nyame Adom a ye be sana ye hia sisi ade me ye mre show moko